Inggih titiang saking menggalani desa adat Dusa, titiang mantah persidangan atur suksema nah nilingyan pemargi ngambil ngodakan utawi nyulam tetapakan ida betara sane melingom ngiriki ring proyang abdi pamekasne punika nalar ring pura dalam ring pura Balai Agung. Sane melingom ngiriki tapi pekulun tetapakan punika wantah ratu lingsir Ratu Mas sane merupa randa punika nalar Ratu Sakti, Ratu Ngurah, Ratu Sakti sane merupa barong macan, Ratu Ngurah sane merupa barong bangka. Sampun gentar aris duana niki pengambilan ngodakan utawi nyulam tetapaken ida betara wantah pengambilan mesikian kirim proyang abdi inggih punika kaping kalih riki tetapakan ring pura dalam. Nika barong ketet siki sampun gentan tapi pekulun ida betara lingsir sane merupa randa rida Ratu Jemeng. Sampun gentar aris kaping 3 riki nyulam tetapaken ida betara sane melingom-linggih rika ring pura Balai Agung tapi pekulun wantah Ratu Bagawati sane merupa randa. Nah raris nganene ningyan pengempon utawi ngomong nyulam tetapakan ida betara riki wantah desa adat Dusa sane kemargang riki antuk kramo sane kawangyang antuk petang Banjar Adat inggih punika kaping ajang Banjar Adat ayah sampun kentar aris Banjar Adat Triwangsa sampun kentar aris Banjar Adat Roban kaping untar niki Banjar Adat Kelihatan. Taris nganenen ingyan pengemong utawi penyungsung tetapakan ida betara sami rika mekatah 500 tuang dasa diri kakak nganenen ingyan dudonon utawi pemargi renggala sane becik puniki waras pati wage uku sungsang nganenen ingyan pemargi inggih punika wantah galah daus solas iki wantah ngemargyang pengeratapan tetapakan ida betara sane melingom ningiri ring kayangan desa adat Dusa. Taris ngelantur titiang niki nah nganenen ingyan pemapas utawi pasupati nalar galah rahina mangkin kemargyang niki galah 6 nyoryang kantos puput. Nah taris nganenen ingyan Brobia utawi dana nyulam tetapakan punika wantah swadaya saking kramo sane jumenak riki ring desa adat Dusa. Nalar wenten niki nganenen ingyan sapengrauh bakti saking panyak dura desa niki wenten nalar sane nah ngaturan punya modasar antuk lascarya ikhlas sangkaning manah suci nirmala. Inggih nah punika nalar nah nganenen ingyan sane jagi sane ngambil utawi sane pinaka pemucuk nyulam tetapakan ida betara riki nah wantah riki titiang iring penglingsir titiang puri ubud punika nalar kesarangan penglingsir puri Priatan. Nah nganenen ingyan unagi sane kepikya ring puri ubud punika wantah saking dura desa inggih punika saking Sukawati Pekuwaya nika Pak Made Reda kesarangan Pak Man Slamet. Ampun kentar aris saking Jagat ya tengah niki nalar wenten ida Cokorda sane melingom ninggih rika ring puri ya tengah. Sampun kentar aris niki ngelantur riki wenten saking panyak ida betara saking Jagat Taruh Klot nika sane muasta Pak Slam. Nah titiang nganenen yan pengayah punika khususnya niki ring Taruh nah titiang niki nunas ring para juru adat pendesa adat ika ring desa adat Taruh Klot. Punika nalar nganenen ingyan pemargi penyulam puniki sangkaning wantah seguyub seguluk niki kramo adat sane ngomong
pinake poyogan Ida Betara rikiring pura yang api lan kayangan 3 sanewenter rikiring desa adat Kusel. Inggih wantah amenika titiang presida matur nganenan ingyan nyulam utawi mecekan utawi ngodakan tetapakan Ida Betara Betari sane melinggo minggih rikiring kayangan jagat desa adat Kusel. Nah nganenan ingyan pemargi pengratapan utawi pemlapas utawi pasupati tetapaken Ida Betara nah raris titiang ngamargiang ulaman punika titiang kawitin saking penglingsir puri uput nika sami kesarangan penglingsir puri Pliatan sampun kenta raris kelanturan iki saking Bupati Gianyar pun kenta raris saking camat Ripika Kecamatan sampun kentan Bapak Kepala Desa kesarangan setapnya sampun kenta raris titiang nauhan nalar Bapak Wali Kota Badung Ida Bagus Rai anito kesarangan nalar setap kabag lan kesra titiang nuna supo saksi ring pala ulam puniki nah mugi-mugi pemargi pengratapan utawi penyulaman utawi pemlapas tetapaken Ida Betara mangda memargi antar labda karya sidane-sidanipun. Inggih wantah sakadi punika titiang presida matur ing kalasane becik puniki mugi-mugi atur titiang nalar kesarangan prajurit titiang krama rikiring desa adat mugi-mugi wenten piknok nyane. Inggih titiang atur semua. Om Santi 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 Om.